Tina mi apa nukpala kple mi apa toɖola le Tosh FM kple Tosh TV yavala dzi. Abale mi nya na fida ogbela, onye fida tɔxe na mi elabena mi kɔna mi apa nufiafia vena na mi. Mi apa susume nufiafia susume dɔlele ƒe nufiafia kple mi apa health gbadzatɔe alo mi apa lãmesenyawo gbadzatɔe mi kɔna nuƒoame alo nufiafia tɔxewo kɔ vena na mi. Afi mi dzi la mi akɔmɔ kpɔkpɔ ya a degbeƒa St. Rich Consult onye dɔwɔƒe aɖe yi ke wodrana xɔtunuwo abe cement, iron rod, paint, Chinese doors kple Turkish doors, metallic doors mo katã kple ʋɔtrɔ ƒe lock kple roofing materials katã alo building materials sia ɖe dzi mi le be miaƒe xɔ na anyakpɔ koa ne mi te ɖe St. Rich Consult ŋu la meka dzi be miaƒe asi akawo katã wote ɖe dometɔ ƒe fiaƒaƒe alo ne mi tso barracks T junction emi ɖo ta Guinness godzi koa wole ɖusi ma afi ma godzi nenye be miaƒe asi mente o kamo la miayɔ le kaƒomɔ dzesiwo ke mako kaƒomɔ dzesia da ɖe ka dzi emegbe azɔ hã la miagaɖo ŋku Azuma bookshop wote ɖe NIB alo ne ɖo NIB yi ke te ɖe Sacred Heart Catholic Church alo Cathedral ŋutu wole afi ma wo share boundary kple Sacred Heart Catholic Church wo hã wodrana agbalẽnuwo katã eta ne viwo le school wobe ne ƒle textbook alo wobe ne ƒle storybook alo gbalẽ ɖe sia ɖe yi ke dzi mi le kɔ ne mi te ɖe Azuma Consult ŋua meka dzi be miaƒe asi alo Azuma bookshop me miaƒe asi ake gbalẽwo katã. Miagakɔ mɔ ŋkpɔkpɔ ya do gbe ne miaƒe Chief Executive Officer Mr. Tony D. Fisia fi si ne le la mi kɔ gbe tɔxɛ dodom no. Egba miako tanya tɔxɛ aɖe yi ke ele fu ɖem ale gbegbe le miaƒe Ghana dukɔa me godo miaƒo ŋu tso ŋmea ŋu. Ale me yi ke akɔ fiafia vena mi Mr. Jones tagbɔ tso Municipal Hospital. Mr. Jones wezo. Yo akpe efɔ. Mefɔ nyuie. Apa me tɔwo ɖe. O dɔ. Matsumo kɔkɔ ma adogble nya ƒe nyasala kpli kpɔla fi ɖe sia ɖe ke wole ndia. Eke ma woga fɔ mi kɔmi tso akpe kpli kafu akɔne yama. Akpe. Ke mi adzi kpata. Egba mi ale ŋku ɖe HIV/AIDS kple mental health ƒe kadodo yi ke ele wo dome. HIV/AIDS kple mental health alo susumedɔlelewo kadodo yi ke le ɖikanaku woyɔnɛ be ɖikanaku le ʋegbe me gake le enye gbɔ la meka dzi be ŋkɔ ma medze o elabe fifia la meganye ɖikanaku o fifia matsiwo li yi ke ne le dɔ ya la woada wo ɖe dzi koa dɔléla ŋu la meka dzi be maganɔ be tsã yi ke ne nya le dɔ ko be kumɔdzi ma ne le fifia meganye ɖika ko naku o fifia ne menya le ke ma yɔ ya gake meka dzi be hiã be stakeholders so mia come together adzi ŋkɔ nyui aɖe ne dɔ ya meganye ɖikanaku azɔ tama no yɔm ɖe yevugbe me ne be HIV koa miaƒe nukpɔla kple miaƒe nyasela mi se me be etsã woyɔna dɔ ɖe be ɖikanaku eƒe nyagblɔ me le kple susumedɔ ta kadodo aɖe mi ka dzi be kadodo aɖe le wo me o research bu o be kadodo aɖe le dɔ ya kple susumedɔ le wo me ne mi se alo miaƒe mi se le media me alo miaƒe TV station kple radio station kple miaƒe health information tɔ gbɔ la mi ase be wo be fifia la wokɔ machine aɖewo ve alo test kit aɖewo ve yi ke ama wotɔ antatso ko a test ɖokuiwo kpɔ be ɖikanaku alo HIV dɔ ya le ŋu hã meka ɖe dzi be ne mo le mɔ ne nyi alo mo kpɔ gbɔ nyuie wa ame ɖokui checking alo self checking ne HIV dɔ ya egbɔna efu ɖe ge yata Mr. Jones menya ne enyo be woaɖe asi dzuadza ŋu be wo ŋutɔ na tso ko ado ɖokuiwo kpɔkpɔ be dɔléle ya le wo ŋua vɔvɔ le nam be ata he vɔvɔ alo susumedɔléle aɖewo vɛ ne ametsiblibɔ leke le wo gbɔ nya ke na ta gblɔ tso Ghana Health Service ƒe afɔ ya wo dzi be yewoɖa nya ke na ta gblɔ tso ŋu. Okay, akpe enyo be ne te ɖɔɖɔ ma be fia dɔ HIV dɔ ɖikanaku ŋkɔma enye ŋkɔ ƒoɖi yi ke kɔkɔ yɔna na ame yota menye ŋkɔ nu ya ɖe ko dze be miakɔkɔ ayuma ɖeke be enye ni nenema ta HIV simple HIV ko mi afɔ ɖe ɖem tso ŋu abe lãmesẽ dɔwɔlawoe na elabe
ne doa pon kole na makazi mu manya no da foro ba yo tron kwala o amoyanka Voice Ghana currently African Disability Institute o da foro ka ko change na ngiado ta o jawa agbala ko mama enya na global self testing alo amaro ku pa do pole doya pa nye ka bafia ma global ma blong alo manyang na ni ka manyo anya ni ika na yaba oten we nua atana ba amasia makulin anya yo status ba alake kokko ali dode ala humana ya alumala humana yo ta anya fo nua de ka wode ika me poba akpere do ajanchi ika koba apia mara na chukwa ba ide lab al hospital ba ya test rukia vovon pli asifia nyo ta stigmatization kutoto tamu amagara malona ba ya yo nanya ida katunga duma ajibe ya fi duma hi da for do ka yentoro kuma kpoma nyana atanya ba alosa ba amare ka ya kli wona na kpo dalenchi ajibe ya do ro ka kpo ba ye status dala kole ka konya vovo alo ni makana ya mo ba kpo ye ba elaleta majibe yo ta self test na ko cover it's not bad magblo anyu alagbagba kakangi ke ba kwenche kunya ba abana gbla vovo yenya kpo the psychological aspect of new kata women like physically la anya ngani ka hia anyo yika na ba mo na ten attest bo susu ma yika mi machana anya status acho for denchi kakangi kele nya ba afi na mare hospital afi wo dipo atuna counseling pitoto ma opunpopo ado afienwu o sedo ki gomanyi na ba in case na test nya positive pa afode de kan la nyi kana cho akana ba la amama ga opportunity ma ka acto fiafia kamo alo mara kamalika agbone bade onda wala tania ajaba sawala na ga podanji pone like alekemia wo ako the psychological aspect ya kokokpere na mianchi okay alomia provide counseling services na nyo miana anya ba counseling na dongo afi mia roll out policy ya complete mia ya encourage machine but what ya ababia nkocho na mi ochi kutoto afi counseling ya gbo na nya nkhulamo nkhulamo bana nya bana test recula pa makrai ko ba ja bala positive ma ganya nkpona amaro tato na ni ajita fa chi to wa gbo yo ado pa gbada ba vovo ma jeji pata ba e anye dalin chi la fina poko wona yu aba woni taje woni ga lan kunan chi na nyu wa test kita ko cover wani wata angulo the counselors ado pa numbers odaji ko so wona test ina po alona ji na hia na pepere ngwada kabana yo na wata kpenan chu ifia phone in therapy so lanyi teletherapy so lanyi kana tan yoko ka po mare ka wa khulungu kutotota no mahi my Ghana Youth Commission na wata po ale ko I incorporate counseling services alo psychological support lenenam ni am ka plus wata pere amonchi nanya ba wonto wo test apama eka wo vai do result abanye de ka mo jiji ma fio wanya fo eka wade akpe na mare le doya HIV doya ike chan uyona be dikana ku doya na mare lia makarji be enya amara gbo manyi pa gba manyi pa ku he makayo ta nke jofi ohia kokuba na to ashitanya ya jibe yan kokumya poncho ya tanya aba hia alaba anya na reka kama siama nenya ba amada le nya pa do America do avanti akama siama alaba donye do ka amarata hola mamanchi tanya ba mi manya pa concern ola America ta ho do ma akove do ma afina po do bibo kata abanya do ma hola itanya ma siama pa do jashi ba miatia awu de share ka miatia chi mo do yanti kaka ngite miak pon kocho ngia chile pa in racing to susuma donya ba jigara minya na ba I have connection aka pakli susuma do lukoso akli alaka typhoid le alo malaria kana mo treat new nanya ba parasite subala la matagra susuma aba na ba susuma alo amafa gbono na ba atrovia na make HIV do ha alenya ma kananya ba asitotoma identity cabo alo nkulala ba identity cabo la ihe atana ba amara natano mental health symptoms so presenting abangada lama eka ananaba ni wana tamijemya anado jana sagoma no nyaba nemi ba susuma do manya jazba amana chablo aka nana aba HIV
nyoka hanevia do atanya ba na HIV do alama danti yima ashitron nanti nyo ha ya atana ba chukada susuma chukada yo aten adomoda adafu tamije masha na sago mai tamije nya apon ko chunchi la HIV kwa mental health kadodo ekole maje nya sago ba kadodo lo dumi pa ika america do alentia the possibility probability ka ba aten agara susuma do ha ala high ha. Okay, ta efiabe amayo ke HIV alo nwa ula at risk be susuma do hana gere manene ma yeah akoba na do abamare jagba mi abi mi fon kocho vovon jichichi blanyi ke tona nyuma bana na ma nanya ba tafla chena ba test ya ko ba la positive ma pomare ka kulo nyu afi na result ya la vovon magagagara mo amaro atato mama ko suma do agaja ma jira kan na ma katanya ma aha ta anana ba amaro even otato ko kro yo ma pa filo kakana ko ba aposu suma koja ganyo oba no fo modokio anu ada obaka yo galada kamo ka duma abaya ko bloma ka pia kumoji ayaje gonara kama galanyi na yo taga de tambu bulama yaji abana ba blanyi jichichi amarokra wajibu yo de kwa agbe kamboda tanya bi mo amoyoka doyaluntia the upper risk of getting mental health are very high compared with other people ala ba already ado ashipia fiangi mo kata akperenchi kana ba ma already use so ma volero kimo ahatana la anana ba o increase na agava adafuno tamoyoka doyaluntia the upper likelihood of wa diagnosed with depression kenya blanido alo chukada stress related issues you anxiety kutoto yo ala very high ala ba already just the stigma around it tedeja atanaba managada na nyama aba alkemi o lecha ka chomba dada malanyo chikema lanyo mala ba fifia ka fifia chikela nyika atano chikaji apoe ka mount bana no nyigba aja na kokono nyigba aji ukako time wona na ma kana sina na mako au kaka ba nyagban ka katon vo kamaro feel so empty abaka wanara kan magalu shana ma kaje kamaro waje ahazaza kitoto agba no basabasa amaro koji bi wadu agba oda katanya susuma dopa kuki ojamnya alan kurenchi ta HIV do ya anaba mo at risk na susuma do ko jeba ita ojeba mia anun fumanchi kana munasa goma ba manya banama mi diagnose mi aja chikeji dedeja ajeba nko ko counseling kutoto na kperenchi ike mi akatemi akpalo mi a make sure ba masiama ashifia fia ma ganye ko jemnya no womo adolele onye na tenoba adada ehun mi ada ma jemnya no ashifia na madam demnya do kyunchi na ma. Okay, akpe mi apo nu pala mi apo nyasala na fifila na shi TV alo radio a mi la npomcho HIV ple kadodo ike HIV ple HIV ple kadodo ike leme ple susuma doa bile nponchon alo HIV implications on mental health young mila nponcho Mr. Jones Tagbocho Municipal Hospital ye nfiafia convener mi eta magachi radio no kaji plimi plus bon fiafia de to ya komo levena mi wana acho de leme ke Mr. Jones no kai hena susuma dove na ma ho dolele ya alo HIV doare no kawo potianta na be susuma dolele hana agare manama. Okay, akpa make blodo do ngo ho kaka abama gloma dokolaba ale kenanya ba typhoid fever agara amadama la madama infection onyalo la la madama ye ama susuma do already susuma do le nchi aroma le nchi krawo ya mama treat enyu matrosi nchi nyola ena parasite you agada susuo manotin trouble gada amafa susuma ananaba amafa gbonono ba no na do ko veki meguna ba high fever jamaji batana ma mokata susuma do for complications so nyana ma kenanya ba malaria astrado kakimi astrado kakimi chona chena na maha nanya ba parasite wasubula mama bukaka ko gada susuma na maha ya te kana kama ka malaria psychosis kutoto you typhoid psychosis yo evana maji na ma kenya HIV do ha ike na ba virus ala ama mo ba bosun na ma ike mo asitromanchi ha ya tangara so ma ike abaje angloglole na manti kaka ike ngika ga aside ha mo na poba abami brodongo na
nanya bopana na ma vovo nkpa pitotoro ka bagana ma mata ma anaba tama bubufu na ba jamaji ta ojena na makwa tama na ba no tama bubufu ko aka na ko ba susuma do kal blani do kultichi do yo aba awno na ma ha afi generally nanya ba susuma do ko so atanya ba do mahi to na mi ya ma loss yo love one ada bu yo amalolo ada alo ma fa viada ni to na mi yo ma atana ba wa ada fu alo na ngata yo do ma ga ba lete ba le ko je ba wo do ma ji bi agadera adogora ama how do mi yo ni ka tana na ba titi ku toto yo ana ba susuma do tan bubufu na ba agada amama anu afudam na ama ekole na ma hanya do re ke ma tegbo na ma ba darling chinyo la ba on to craft of ta a problem like ku hear me no wa ba na ba na le wana situation na mana chama nya ka klamade kaka anya na re ke mate blog ba a talk by da ovoli agboba darling chinyo alo ala plalo ta mpura kata ora ka ala jiola mara ala ka koji ika wotemna to ha manya mate blog na mara ko mokata e gana ba ma fa susu makata ba ko jo na poko ana ba susu doyo agarama afi pepere nwa magala anyi ala kananya ba mada taflachi dumahi sukri do busu godo kutoto ya tia abe pepere easily na ko pera mantia ne bo wala mpe kutoto mota mama tia atara mara kitu so that social support mama ga ma value aba amara kan ga sara no dokui la bani aba ogbulo ti aba dialent nya afi na po amu ga ba je yun ko gbegble ana shift ya menyo ke mo wo ha amu ga anu yo na nchi ba ye wo na na mukata oba nyama fuma gbona la ele mo pa ela be ne va mi apo nto malu mi apo ko mo kranu be amaya taflachi HIV ala manwa afika amang chilam la ham mojiba yo leti fi amang dum la ham mojiba yo adun plama go ha na manyang drala va vitong dudung yakana pokwa oba ma ba ho dia tete pa dai kami nong dum la ako mara ba ona bang dum afna go dia apa no via afna go dia ala ako amagbo ya atereji nya na ma ba kado fia bana ma nyangi ma ba ala chikeji ko na kwa apat na mala ko fia pone ya na poma na kama jala mala chikeji le nye fine adu honya alakpanya do mahi ama because an dra amotu na gboro pro nchita na makko kamocho anya bubudo ko ba kokko dama dana mu ya de kenanya ba mada amo fusu goma lo nchi kokko do ma na ma kenanya ba do ya la mara nchi kokko do ma grana ko adafi na kwaje ba kwa kula ma fa hu na chaka manya ba na do ma fa ngudu ko fia ba ko do alo na ba na do ma fa ni dram na ma wuda ma drama male ya ma drawu ma no na do wo ko fia ba do ma ho ma na mo le nya mo ta je nya kan ajuju gbano no yo ke na na ba mo motin vuvunu ku ma awodo amaro kan nya bo se na do ko mo la na ko mara kama ga gra shi gbagbo la do ma la bo ko vomba do ma la manchi atana na mioli ka afudam nyuka tana na gaba tambubu na ba jamaji afina poko susuma do yo igbomela ababa no afudam na amane wala ha na ko amaro pa ganada hazaza makuli gbanono kutoto yo ka afina poko ba tozo bubu no afi adoki fa gbanda lo susada tendencies ideation so yo so na gboro ma ayakola la de ngamba nka nke magala kika magawo na makubongre ma anyo kana ko bo ba je wona yo wo ke jibi ode yo fa agba oda akpe ke nanya be ama ayi koji taflache over pede siba dolele ala man nuka ojibo wo alo never pode de siba e do ale unvoa e fa susuma majibe ajao alo oba susuma dojibe adefuna re pepere nka ile alo afo kawo ojiba manada ike akopere rokin okay at the first place then afi when you diagnose na man to crash about counseling I don't go at the goma tamu ke kodifika mana dom over dom ala kwaje wata kulonwa ma opon na ma afie nwa ma nyi afi wala kunyala ha nibi na mala chikaji yim ha ajaba gashaga ma hajaba nkufu na yiji anu jidema po na ma toto tanya ba wonto na ba na liye ka dolenchi okwo e kana kwa tamu bubu toto yo la nya mia a daji po no ba na tin atare koji alo counselors when she psychologist la mental health
officers the share de kele anye kuna tatero nchi kana watia akpero nchi wa fiangu watia ko nkwa kluwana wanyangi kana nawo aha kafi chiko za minya ba chiko za mala izi na makaka na la chika janja gbana aiji na za chika ba chika wa mo khona agbala gbagba na nye na chika jia ni noga fwe ka mounto na oba na no na nui magala ba chainka na manaba adikufu na magala na ma na ma na chiko za ma anabo akpo nwo na tudaji ika na tia anogbadiji aha ta mi the coach mental health facilities sulani mi tia aji support groups alona ya requirement exercise exercise to one relaxation ata no glamour fado kutotoro wa ka tia akpara nchi afi andudu nyi ha ehia na tia du nyi e ka na bo akpo nwo na atudaji ta maga von maga kpan na wo dolelo nya ba ji maga kpan na wo na nya ba ku hia da dumoda ji pepeda nyi to maga koko dero kuoma alo maga fiber ya wedo ku au mental health officers olani o leta pada share ko ikatara jiko na yiye makaji ba waji wa gbonya da no ika adaji fono ika na tiano do kuoma nyi ika mau ha na akpere nchi ko ngde share na ayide etepa da waje ma da akpere mi afa nya sala klingu pola kata ba nya jujo nko fodu yo na amo alo mi aja shifia nyomi wo ma bakpakpere mara kenchu akpe apa nyama mla ogba makaji waji mi alle morasi mi ajiju asifia alo enyapodi ogboglo de moyo ke taflache o HIV do ya lo nwa mi ajiju asifia on alabe agbeno no mo katana na ba susumo do elena ma yata egbala yi tamia ga ko gbato aserafi alaba ko shira ga gbona mi ako tanya to khara aga ko fian mi taflache di maganya dikana kudo achike oli amachi oli tana doya lenwu alo ne jesidaro pombe to ma hie doya lenwu a mere kutere kojiton psychologist oli ike apun no ahulonwu plus be oha ogbe na ajiji abale ma una we ne ko oha agbe no gene ne ma amachi holi HIV unit ole kojire siare na tere nkwa wasi akato mi ape mo ka dem agbe na mi gba anye Centric Consult mi ayo le kapo mo jesi aji 050 422 2288 050 422 2288 Ojrana tiles, iron rod, cement, paint votro nsianke na jiakotu hokwa Ojrana okata ole ho gbo mafiko dome ple Azuma bookshop onyamwe ka Ojrana gba vovovo na viola school dan gba re share obona ple ala nya textbook exercise book story book de share obona na ple connect ron ole NIB po opposite tu kwa na teron ha shi akato nkonye nya wa jude agbavianu kaka na de jina masiama Agbe Nua Gake